Di napalabas, natagtagay na ni Chona anapukaw ni Jorin. Ket dita ang nalagip namanen ti alakda anak kidnap. Gapu iti dayta, bimangon ket simirip iti kwarto ti anakda. Dita anaklaat idisan na anakita ni Jorin. Naglagaw ket impakaamuna ken ni Victor. Ngem iti panagsarsarita da nga agasawa, isumet ti sasangpet ti baro. Ket ita papagayam, adto'y tituloy ti nobela tayo anapauluan. Si iti barokong. Agsuksukat ni Mami Miho. Apay, papananadad. Ijay opisina. Anya? Well, iho. Iso asumrakak meten ijay talyer. Tamapan meten agtrabaho ni Mami. Nukas tagat agkadwada manan kini Elisa. Dikat na sayaat. Tapno magsayan meten ti trabaho ni Elisa. Nukas ta, ipakaamo kini Elisa asumurakan ni Mami. Nasayaat iho. Tapno makapagsagana na imbag ni Elisa. Anak, or-orayan na ka ni Lolo, may tricycle na. Ingkayon. Wala nang. Mabit lang nanang ha. Sige, panawan kan. Kay nak umugan dagiti lalabaag. Wala nang. Hello, Jurin? Elisa, adda ka kadipay lang dita balayo? Juan. Apay? Agruprobuat mat ni Mami. Tao may karon iti opisina yo. Anya? Mapano nagtrabaho? Well, kabaalan na ka nun. Isa ang malaganan kaitan kadagiti trabaho. Nasaya at nukas na. Saan kay tulatan nga umatgatang iti merindayo? Tasyakton ti umay mangyag. Jorin, amangan na agungat ni Mami na umay kamanan iji opisina. Saan? Taison to ti ipambarko inton umaya. Anya? Ibagak to kini Mami. Nga isuterantak nga umay kitaan. Sika talaga. Talaga? Kat sika amin ti kapuna dagitoy, Elisa. Shuri. Napanan ti anak mo di rabi, sapulan di asawam. Kuha, Dominic. Apa ya di ka makasungbat, Victor? Amok tinapanan na. Ije balay dahil Lisa tinapanan ni Jorin di rabi. Gusto ka. Pinasyar namanan ni Elisa. Good. Bagay dalaunay. Tidakas na. Saan akayat ni Chona ani Elisa ti ayaten ni Jorin? Saan mo kumangay palobos, abyangan ti asawam, ti pakasek ng ti puso ti anak yo? Gusto ka, Dominic. Mas dawaking ka, Victor. Aging gaita.
Madlaw ko apas pasurot kalata iti asawa mo. Manang ising, impan mo ka din itilugan ko dagiti inak ibalon ang merenda. Damami kan Elisa iti opisina. Ay, unsad, adan ijay. Sige, mapanak na rodan. Ni Shasha. Isuday ta dimtang. Hi, Jorin. Nagasa sa kitang aldaw Nadanog ka dito'y balayo Dandani sa anak man na nanadanon. Ta nakarabuat akon. Ha? Apay, papanam. Di mat awan klase yu ita? Awanan ti klase mi. Or-orayan mi laangan ti aldaw. Ti graduation mi. Oh, kasta ka di? Angam, papanam ko mga rod. Inak iti opisina ni mami. Anya? Apay, anya ti ramida mi jay. Inak balunan ida iti meriendada kin Elisa. Anya? Nakasta. Simrekan ni mami iti trabaho na? Uwan siya. So akayat ko, amapan kitaan ni mami. Oh. Umayak mat rin. Makikuyog akon ken ka. Anya? Oh, apay. Di mo kaya't nga umayak mat iti opisina daan ti Chona? Saan man siya? No kasta nga rod. Umaykan. Mapantan itilugan ko. Jailugan ko latan ti pagluganan ta siya. Ta ijay ti nakailuganan dagiti inak ibalon a merienda. Okay, let's go. Umay Roden. Adtoy, ma'am. Dagitoy dagiti resibo dagiti na i-deliver a construction materials. Idiawan kayo, ma'am. Kan, dagitoy mo dagiti purchase order tayo. Sige. Idi sumlatan dagita dita. Kumusta mo ti pan nakabiding dagiti materialis? Ti kadakla na proyekto ti ilit tayo. Datayo ti kababaan iti presyo kadagiti materials, ma'am. Iso ti nayaward ka datayo. Kat impayamadan ka datayo dagiti purchase order. Iso ti papirma kada kayo, ma'am. Good. Talaga mapangnam naman ka, Elisa. Gapu iti kinagagat mo. Siya kon, ti agpaala iti merienda. Siya ti agilibre kon ako ma. Anya? Alam na ti 5 pesos, kat mapan ka gumatang itiruar. Ay, saanin, ma'am? Apay kit dinasaan. Kakaiso na analukay tiriknak nga ag-blowout. Ay, saanin, ma'am? Umay ngamin mangyag ni Jurin iti merienda. Anya? Alamon na ito yaw awat ko a kwarta, kat mapan kan gumatang iti merienda. Ma'am? Alamon ko rakbat. Di matlugan ni Jorin, ti dimtak. Ne. Agda bit-bit na, ma'am. Irinta ka di bit-bit na nga umay dito eh. Lakit di, ma'am. Agore ka. Apay nga mo. Imbaga nakadikan ka nga umay na ta balunan.
iti merienda? Ha? Eh, Oh, sinalbag. Isumot la saan ka amay baon. Taamom nga adagyag iti merienda. Amom nga umay ni Jorin amamalon kang ka. ne. Dapat dim sagi tilugan na, ma'am. Siya. Napanan ni Dominic. Kat kuna naasaan ko kano nga ipalubos abyangan ni Chona, ti ayat ti anak mi. Apay nga taakas la concern unay ni Dominic. No ti ayat ni Jorin ti pagsasalitaan. Ken, madlaw ko. Kasla yabog na unay ni Jorin. Ani Elisa ti ayatan na. Apay nga ta. Naibas man ti ginatang yabirian da kinisya iho. Katagi amanak ta na panunot yu adwa ti imay ng balon kada kami kani Elisa. Oh, Elisa. Apay di ka matmanganen. Di mo ka di kaya ito ginatang mikan ni Churin? Ha? Kwa. Saan man, ma'am? Naimas to'y ginatang mi amerienda yu. Iso amangan ka lata, Elisa. Oo na yun. Imbaga na kitinatwa kami ng katang ti merenda. Iho, di ka mo't nagsasao. Oh, si ka Elisa. Ang merienda ka mo't ngaminan. Uwan, ma'am. Madlaw ko. Saan ang maimas ni Elisa timangan? Kasaritak to. Mapasta ka. Jorin. Oray ka nabsog tamatitayan na nagmerienda. Oh my God. Mapantapay lang iserwan. Intag paangin. Saan na nasang tagpangin? Tanalam mismo ti aircon dito yung opisina. Oh, sige, siya. Kadwa amon. Iho, tumangter ka mo't ngaminan. Di ka agbabain. Ala, mapan kayon. Sige malangan. Oh! Intang araw din. Imay matgay ang pinasyar ni Jorin ni Elisa, di ti balayo. Amomon, Dominic? Saan ka madanagan? Tasaan ko nga isagmak ti anak mo, kinityo na. Numaamuan na. Ang mga nonya ti aramidan na iti anak ko. Saan ka madanagan? Tawan gandat ko ang mangipulong kinityo na. Agyamanak Dominic. Mhm. Naku makaya tapas draken idi ni Jorin iti balay mi. Ngam, kapilitan. Aha. Mayat matkid di tapinastrek mo ni Jorin. Nagdagas no napabainan tiriknan. Anya nga pati aramidak. Tapno may bawing ni Jorin tirik na iti sabali. Griselda, ti anak mo tay ayatan na. Iso di ka kumagaramid iti adang. Amabalin apakasaktan matlang tirik na dado. Uwan ang kasanon numaamuan ni Chona. Nga agar-arib ni Jorin iti anak ko. Di mo't naibagakin kan. Saan asikat yakin problema iti dayta? No di kat dagitin to agin na. Uwan ang mga no pagpupudutan nanto ti anak ko. Amom, addalat ta kalintigan ti empleyado. Pampanutem ko marita. Uras, amaltratuan ti amo na.
mabalin mo ayasideg iti umno nga ahin siya. Nalawag, Griselda. Anya? Kansan apod no di imbagana. Adwa kami agim matang kadagiti imbalon mi kada kayo kini mami. Apay nga bagbagam amin kanyak dagito eh. Gaputa nakita. Asaan mo anaganas tinangan. Gapo kadagiti nangag mo. Madla ko. Akas la apektado ka kadagiti na isawang itay ni Shasha. Parparwaram ka di nga agim imo nak. Panagkita kat kaslaada. Kan senyalis ka din dayjay. Nga addamot panagayat mo kanyak, Elisa. Anya? Ni Jorin. Ni Shasha. Maganatan san. Isunday di mang busbusina itilugan mo. Jorin, maganatan sa ni Shasha. Mapan ka ni Dayan na, iho. Napapay kat ngamin asim murot pailaan. Alan. Ingkakitin. Umayak tumanan ang pasyar iya balayo. Tangiwat mo. Alan, ingkan agad ni. Busina ni Shasha. Mapan ka ni iho. Gumana ta ni Shasha. Uwan, mami. Inakon. Una yan ni Shasha. Ipadlaw na launa yan ti panag-crush na kinichurin. Elisa. Dit kita matlatad, ti papano tilugan ti anak ko. Ay, ma'am. Amo, Melissa, nakaragragsak ti panagkuyog da. Naragsak da ngagpadpada. Kat adadapay. Asyak, tinaragsak ita. Apay ang maragsakan kayo, ma'am. Gaputa kayat ko amaya sida ka na imbag ti anak ko. Kanisya siya. Anya? Kayat ko ngamin, ano agayat ni Jorin, ni siya ti ayatan na. Anya? Kasano no saan ani siya ti pakariknaan na iti ayat, ma'am? Saan nga iso ti mapaturay, no di kat siya nga inana. Ma'am? Adada siya ti magamo iti pagsayaatan na. Iso arumbang lang nga siya, ti agpili iti ayatan ni Jorin. Agiaman nagjurin. Ngamin. Kinayat mo't lang nga may tag merienda ditoy. Gaputa nakababain mo't kin ka. No saan ka manan apagustuhan iti awis mo kanya. Agyaman nak. Ngam tilang tadyak kayat. Kat si kamat tanti nagbayad ka dagitoy. Oh, siyempre. Siya tinagawis. Siya nga rod ti mangilibrikan ka. Uwin angam. Nasobra ang matan tinagordar. Santan samot ang maibos dagitoy. Talaga nga inggagarak ta kinaado tinagorder. Iti kasta. Napapaot ti panagsarita ta, Jorin. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem,
Denggan inton bigat tituloy tinubila tayo paulwan. Si iti parokong.